Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladan ti ugali iti day ti alubong? Ngam palubusan nyo abalbaliwan na kayo ti Diyos? Kat pabaruan nyo anaan-anay ti panunot nyo. Kat maamuan yon to ti pagayatan ti Diyos. Noan niya ti nainbag. Makaayayo kan kuana. Kan awan, pakaguraan na. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, puro kayo amin sadot. Makigigyan kayo dito ibalay ko asan kayo nga agbaybayad nga maawan pa'y serbiyo. Di yu amot yung dalos. Ha! Good morning, auntie. Kariring ko ngamin. Iso asanak pa'y anak kadalos. Ibagam iti day takasinsin mo ah. Sursurwon na ti agdalos dito kusina. Napanan aya ni Dalia. Nagsapa mo tarimwar. Nagluto lay ti kanon na napanan. Ay, jak kaya ti kasta. Saan kayo apagbaybayadan dito balay ko? Ngam agdalos kayo. Makapadadaol iti aldaw day tanting. Antik lang aya. Antitado ah. Bigbigat akong ungat. Hay, imbaglakit din ta nasapak apim manaw. Apay manen aya nga agong ungat. Nakawarwara ka no ti kusina. Hay, nalipatak tinaglinis. Si kamot tan tinaungtan. Sanak pa'y nga gawawid. Tapay, Sigurado nga agungot manen day jay. sanak nga rod nga agawid ah. Diya kaya ti maungtan. Papanantangay nga rod. Agis tambayak pa'y laang ijemol. Sika ano umay ka. O sige, umayak mat. Oray ag-window shopping akla ang ijay. Kumusta ngay mo ni Rubay? Dito'y balay mo, manak. Hay, bagbagam day tabalasang mo intong. Taapay. Kanayon amarabyan nga agawid. Nay, apay ngay. Kan saan damang mangan di balay. May sa ka mang mangan. Awanan no puro da restaurant. Maibos ti swelduda. Bayam manak, tabagbagaak ni Rubay. Apay, marabrabyan ka kano nga agaw-away Nagkuna. ni Antime. Gagangay amarabyanak at a call center ti pagtrap-trabahwak. Amangan mo no sa balay, ti papapanam. Nyakot ni tatangon aya. Trabaho, balay lang arodan ti turong ko iti inaldaw. Talaga nga istrikto na auntie. Iso ajakmot na anusan, idinagyanak iti balay na. Tanaungat. Wan nga rod. Apay tatang, apay akas jay ni auntie, nakaungungat. Bakit abalasang ngamin? Aw-awatin nyo latan. Angam no siyak ti si kaading. Umakar ka ni ti pagnaidan. Apay nga umakar ka. Kit libre kayo, kinidalya nga gigyan iyay. Pakibagayan nyo laag nantiyaw. Mayatan. Diyak amo no kasano apakibagayan ni auntie, tatang. Sala sa init, sala sa lamigmat ngamin. Ruby! Ruby! Apay, Aglinlinis ni auntie. katanya ita. Awan, ibagbagak laong. Sumana umanin Una. Numao maak. Agboarding ako na talaga. Apay, si kalaang aya. Uray siyak matang. Alangan nga agiddan ta apumanaw. Anya laangan ti maibaga ni auntie. Ay, tsak kaya tagbati dito'y anya. No pumanaw ka, pumanawak man. Ay, day bakit. Di na amo ti makisama. Hey, apaw. Uncle, asino ti yung ongtan niyo? Day time. Agin lalaeng kunamlan o asinaw. Ni auntie mi? Wine, day antim abakit abalasang. Apay ka di. Agasam, tapay katin na kami kit didituyan. Ibagam ken kuana, ngayon una kami pa'y anagyan dito ngam isaw. Ay, kasta ka di? Katuan man, itako ng blano asino amang papanaw ka na kami. Huh, isunto pa iti papanawon may. Bayan nyo takasaritak ni auntie. Bagbagam tapno malawlaw agan ti panunot na. Uwan, uncle. Auntie,
Kinasarita na ka dayjay karo ba tayo alakay? Wan, auntie. Hay, dagita nga awan adal na. Idarum ko dagita, no saan da pumanaw. Saran dakit din iti kalsada nga umunag diti balay. Dagadamot dayjay ka no, auntie. Ginatang ko dayti adaga. Isuda ti pumanaw. Auntie? Ay, ang mga nonya ti maaramid ko iti dayta alakay. Kalma kayo Ay, laong. Ay na, marigatan ako Ha? inangas. Auntie? Agkipot ti barukong ko. Anya ti aramidag? Ada agas ko. Ingkalaan di agas ko. Oo, wan, auntie. Sa dino ti ayan na. Itay ka pa'y ngaw-awagan. Tagpasyerta ko maijimol. Apay adi ka sumumbat. Diyak nasango asong batan ti cellphone ko. Inasikasok ngamin ni auntie. Tapay, naan ano? Marigatan nga umangas itay. Ada ngamin nakaapa na alakay. Jay kaaruba tayo akanayon na akaap-apa. Amom? Una, binigat na akasingsin nung bat day dyan alakay. Itala ang amok day taa. Nga at dagayam sakit ni auntie iti puso. Adaya mat. Wan. Ay, jak amo day taa. Mala, ingkagluto iti kanan tayo. Tain nakitaan ni auntie. Agawaam, ingkagluton. At dagayam sakit mo iti puso, ngam di mo mo't ibagbaga. Masapol pa'y aya maamuan nyo. Katwan Adda kami akakabsat mo at tumulong ken ka. Adda pensyon ko paggatang ko iti agas ko. Uray pay. Ken maysa, liklikam ti agungay, dakaskin ka. Diyak nga rod maliklikan, ta talaga a kontrabida day talakay. Kaasi damot no papanawam. Ti kasayatan nga ramidam. Mangkita ka iti sabali ang mabalin mo apagnaan. Na, nagswertedan ngay no kasta. May mayat daytan, ta saan ka ma-stress. Pasinsya am idan. San abalay, tadakdakkel to'y balay mo, ngam isuda. Abong-abong laeng kadakwada. Oh, anya day tayo sursurat mo. Di ka pa'y lakad maturog. Kwen-kwen taot no agbordinga. Agbording ta ko nama. Dakal ti kastos. Manungay ti renta ti boarding house dito sentro. 1.5 ko namon. Kasanungay ti bayadan ti danom. Agpleti tapay no bilang ta mapantag trabaho. Kat, Mapanan di sweldo. Awanan nagbati Jakon makaitot ka na nanang kan tatang. ay, sapay papaadalam di buridak yun. Awanan saan ako na makaurnong. Nagrigat mo tan. Noan anusan ta dito'y balay ni auntie. Awan gastos ta. Libre amin. Una, pati kuryente. Numakan, ni auntie laktatiag gatang. Kahit anyang nga rod ti desisyon mo. Agpampanunot nga rod. Ala, ibagam no nakapanunot kan. Tama pan ta agbirok iti pagbordingan ta. Day off ko ita. Intag shopping. Saan pa'y laeng? Anyang iti aramidam. Maturog kang agmalmalam. Agdalusak. Dito kwarto ta. Iti entero abalay ni auntie. Nagkagat kan. Barang maayayo ni auntie. Ay, may ayo ayamot data. Saan akumpleto ti aldaw na no saan nga agunget. Ingkan iji trabaho, tagdalusak. Mapanak ag shopping. Makamo ka. Basta igatangan nakto iti meriendak, ha? Agdaldalos ka mat. Wan, auntie. Nalpas kon dita kusina. Ito'y laangan salas. Naggagat kan ngay. Day off ko ngamin, auntie. Ala, bayam, tatulungan ka. Saanin, auntie? Mala, ingkakat agpa-parlor. Ne, aywan gayam anya. Bayam asyak ti agdalos. Sige, rumwarak nga rod ita. Tainak agpapintas. Sige, auntie. I'm sorry, but Diane is in a comatose state. All we can really do is wait. Ay, oo na yun. Makapasangit mo't daytoy apabuya. Mayat day ta, auntie. Daan, ngam napintas na love story. Awan gayam, mabising kan?
Saan pa'y mat? Dandan ni maluton da jalot-lotwa ka pinakbat. Mangangot ko nga rod, makapabisin. Siya kung ti mangilukat. Sige. Inlak mo pa'y latiridang. Agbuybuyan ni auntie. Talaga? Oh, daitay dyan merienda. O sige, umanag kan. Anya ngay tararamidan ta nakaipon ka. Aglutluto syempre. Auntie, ada pa sa lubong kan ka ni Dalia. Kukwam dayta. Anya nga da ito, Dalia. Ay cake dayta, auntie. Ha? Ay, wow! Favorite ko ti cake. Chocolate ka di? Un, auntie. Amok ngamin favorite mo ti choco cake. Sige, raman akman nga ron. O kita, mayatan ni auntie. Di nakungtan. Tajay nangina akik aginatang ko aparakan ka kat inted mo kini auntie. Amo ta itan, no kasano apakibagayan ni auntie. Ha? Kaya't naa na dalos ti aglawlaw. Kanayon? Ngamin, makigigyan talaang kan kwa na. Kan, ilutuan tamatan Sa bagay, napunno jay madadaal laang tadi namut ilutluto. Kan amom, kunana, intong Sabado, intay kano ag shopping. Oh, talagan? Igatangan na kano iti bag ko. Apay ngay asikalaang. Syakmut Tatang, saan nga umanungat ni auntie? Mayat ano kasta? Makita yu diti bag ko, diti ginatang na daytoy. Nangina day ta. Inay ayo mi, inaramid mi ti kayat na. Agdaldalos kami iji balay na, ilutuan mi iti kayat na. Isu aday jay, imanos. Kitain nyo man dayta. Nakaisem latta. Nang rona, no ibagami ka ni Dalia napintas. Napintas tibado na, kan aminan. Ay kay kayat na. Kastagayam ti weakness ni auntie Isu nga imbes nga agboarding kami ka ni Dalia. Saanon? Ijay kamin. Saan nyo apan panawan nan tiyaw? Tagmay-maysan iti biyag. Wan tatang, kadkadwaan min Tatang. Hmm. Inak tumanot makipagnad ijayan da auntie. Saan mo't gaya man naungat ni auntie? At apay available a kwarto iji nga to kahit. Numapan ka ijay, pakibagayam ni antay. Di mo aramiday, di na kaya. Isu nga da dagiti agririring ang kakabagyan, kan aggagayam, gapo ta saan da amabaliwan ti wagas ti panagpampanunot da. Surwan ti makibagay, kan surwan ti mangsupapak iti naimbag anakam. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.